uspješni kao i ovaj. A sad će Beran Zoran, moj povratin, da dodaju priznanja svojim najboljim karatima iz karate kluba Lotor Smerovo, a ima i to. Krenut ćemo sa najmlađima na onima na kojima ostaje karate sport i ovaj pet razlog. Proglasit ćemo najuspješnije naše polaznice karate skora Lotor 2011. Klub je ove godine upisao 75 novih članova, od svega aktivno trenira 48. I najbolji su u menskoj konkurenciji, znači najbolja učenica je Tatić Sona. U najveći da dodali trener karate kluba Lotor, Đorđe Malin Tomića. Najbolji učenik je Marko Sejković. Sada ćemo proglasimo i one koji su ostvarili dobre rezultate u ovoj godini na domaćim takmičenjima. To su Vukasin Tomić, Milina Matić. Bravo, 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 I Filip Gojzalović. U 2011. godini karate klub Lotor se osvojio za 100 medalja manje nego 2010. godine. Znači, nešto 30 medalja na svim brojima takmičenja, uključujući one najvažnije, to su dve bronze na svjetskom seniorskom prvenstvu u Libercu maja ove godine. Ali smo zato postigli i uspjeh najveći istoriji kluba u seniorskom prvenstvu u svojom prvenstvu i tu i u ustavnom svjetskom prvenstvu. Po našim pravilnicima proglašavamo u svakoj uzrasnoj kategoriji najboljih takmičara. Za najuspješnije hvale pionira i pionirku, znači proglašamo samo jednoga u uspješnosti konkurenciji, Nikola Pejić. Kod starih pionira i pionirki najbolja za ovu godinu već Leninski Gornjo Žaredo, Kapačica, Valentina Alekov. Najbolji u konkurenciji mlađih kadeta i mlađih kadetkinja Milica Milosarević nije prisutna ovdje, iz razloga. Kod starijih kadeta i kadetkinja svojim rezultatima se istakao Siniša Kukulj. Kod starijih uzrasta od mlađih juniora i juniorki najbolja je Marija Pinč. Za starije juniore i juniorke još jedan osvajač svjetske medalje i to sve bronze i juniorke i seniorke Milan Ilić. I na kraju ovog dela proglašenja za najuspješnijeg u konkurenciji seniora i seniorki gdje se osvaja svjetske bronze i klasitne reprezentacije u disciplini skoku ispod Nenad Radović. Naš klub koji je postao već institucija na području Sarajeva raspolaže s ekipama u svim muškim i ženskim uvjetima, a za najbolju ekipu se proglašava
ne samo zbog rezultata, nego sveukupnog rada u klubu i redovitosti na treningu. Juniorski kata tim u sastavu Kandić Katarina, Aleksandar Aleksandar i Kandić Kristina. A sada na redu da proglasimo i najbolja trenera, najbližih klubova. Molio bih sekretara Karate kluba da rađuje gospodu Miri da dojede priznanje. Ja ću zinjam kod predsjednika kluba. Na trećem mjestu generalne različice koja ove godine ima 62 takmičara koje da mi počelo do 5 mjesta jeste Valentina Alesković. Na drugom mjestu, u zadnji čas je izbjela sa 5. na drugom mjestu, devojčica koja je drugu godinu za redom proglašena za sportskog talenta grada Smedereva u konkurenciji 104 kluba i 13.000 sportista Smedereva. Preključena svečanosti pa je dobila i samu klubu koja nas podale Ana Bajčić. A na prvom mjestu, ubedljivo sa preko 1500 bodova, da kažemo naš novi stari član seniorka, koja je od ove godine član Karate kluba Lotos, reprezentativka i sadašnji član seniorske ekipe. Takmičarka koja je također predsjednik uzela priznanje u Smederevu za treću seniorsku ekipu, Jovana Savić. A sada dolazimo do najvažnijih djela proglašenja u okviru našeg kluba. To je takmičar godine, bez obzira na koji se mjesto na ranglisti nalazi, koji je ostvario stvarno vrhunski rezultat. Priznanje će da mu preda prošlogodišnji laureat Milan Ilić, a takmičar godine, gdje smo rekli par riječi o njemu, i prvak Srbije u apsolutnoj kategoriji, kapitan reprezentacije, član našeg kluba od prvog dana, Nenad Radojević. Hvala vam svima još jednom i želim vam prijatno i ugodno večer. Sigurno je Martin Lazar da dobije priznanje. Zorane, molim se da uči priznanje naše mladom članu. Bravo! Ajmo, bravo za Lazara.